twarariza pani mizo gukina ndavuga atari ko mana umwana nazanye none aragwaye tagiye mu giterane ndagira gute mana irantabara babaza akora ibintu neza arabirangiza yateguye kugeza ubwo twageze ku rwego mbabaza reka aririmba abantu bagwaye pararize bagakira mureke mu bikomere Imana amashimwe cyane ntabwo ari montage bijya bintu abantu bazavuga bazi araririmba ndavuga atari ko babaze niwe sanzoze umuntu ugwaye parariza aravuga ngo kubera ukuntu numvisha indirimbo ndakiza sama haleluya Mana gweze umusha tugera ku rwego tubatiza abayisilamu kama numva icyo kintu Imana ntiyakoze mwebwe mwabonye umwe twabatije abantu 13 famiye y'abantu 13 kama numva Imana itaragize neza Imana arakoze abantu 13 gukizwa namamvuga nta wundi mbaheze nambara ikanju ry'umweru ja muri Yorodani sema amen turabatiza uwo muryango tusigira itorero bameze neza baraberewe ni ukuvuga Imana yakoze bitangaza biciye muri mene data mbabazi bitekerezo yagize kunyuza arakize umugabo irakira mitima irakira Imana ibana natwe tukaba dutashe tukaba dusanze muri bazima ntitwatinze ahubwo nakazi ku bwacu twari kumara amezi 4 ariko mbabazi aravuga ngo katurebe kuntu tugenda ni wacu naho tubasozereza none ga Imana yabanye natwe babaza kamuzana kamutana ari muzima tiyafa iryo joro nayo manywa timwabuzumva kandi Kigali haragoye niwe nanishingikirije nagwireka nawe yagwaye arasiba ibirori yari yagwaye arasiba nari nsiganje nyine na Patrick ndavuga atari ku shitani ni ibiki birori ntabonetse gwereka ntabonetse yagwaye nije muzima na Patrick ndazi kuririmba no kuyagara basinganga karirimba bukeye ndaririmba mbwiriza ku munota wanyu mu masezere 17 byazija kuba mbabazi atora imbaraga umwuka aramugenderera arabuzuka tuja gusenga izina ry'Imana bw'icubahiro kandi muri uko kugwara niho havuye gukizwa ku bayisilamu niho havuye gukira kwa abantu Imana ikora bitangaza iyo Mana yakoze tuyikomera amashimwe cyane Imana ibamugisha tushimiye abayumbe ba president n'abandi banyamuhana mwatureze neza nako nzi twakoze isoni kazi naendeleye Imana yabwicubahiro amen haleluya tuzamura ibiganza by'Imana icubahiro tuzamura amaboko aheke n'abari inyuma n'umugenga w'ibihe imenya byose nibitarabaho kandi umuntu wese Imana yacu Bwana sifiwe. Reke nanje shimwe gatowe. Ndashima Imana ko ari umugenga w'ibihe. Izigenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Runo rugendo nabonye imbaraga z'Imana. Imana yabanye natwe. Imana yatugiriye neza. Imana ishimwe. Ibyo ni ibitero kandi iyo udahuye n'ibitero nta gukomera ndi wokomera. Ntibishoboka ko wokomera utahuye n'ibitero. Nubona nta bitero ufite uzoba ufatikanyije n'uzo biteza kuko muregeranye ga ntakuyoba iguteza. Bwana sifiwe. Tuzamura ibiganza. Ndashimana ko turi bazima. Tumeze neza. Hari ijoro rimwe rya kane imbarara sinzagibagirwa kabisa. Iryo joro nahuye n'ibintu bikomeye kabisa ariko barantabara muri saa 9 za nijoro baraza bakora gahunda abayumbe ni beza Imana ibahimigisha abayumbe ni beza kabisa
byari byanze pe, byari byanze bari kubanshogora amenyo y'imbwa hano. yahozeho ni uriho ndashira nk'ibihe byacu ahora witeka n'ubwifa tirosisi zakugwaho ni wowe ziringira ugushikamije umutima azaba ayabawa maromasa. Alors, fais la salle apparition des idées. Ibisanganyeswa ukupajo. Haleluya! Wanasifiwa! Voilà ta parole des alapara. Ugushikame. Turagasu. Gabanyaho papa. Ndashimira abanyabujumbura. Imana ibahe imigisha. Nabonye ama message yanyu munyandikira ngo turagukumbuye taha turagukumbuye taha. Araba pasiteri, arabana, araba mama. Umunsi umwe nabonye message ya bishop wo muri Gerizo anyandikira ngo taha turagukumbuye. Sinzi ukuntu nabaye. Taha turagukumbuye. Bwana sifiwe. Ugushikami shemu de la parte divisa yegesa kukutashu duka. Allo, haleluya, ufe murusakuno kuhore rakwama si siya zalamone tafasione amahemai sunda sosa sabera ubuturogi. Haleluya, haleluya. Amakuru nayo ndabatumiye muri tuba afite ku itariki ya mbere yo kwa munani no kuri zitatu zoterana muri overnight ku itariki imwe turuhuke kwa gatandatu kandi munyemerere muzaruhuke kwa gatandatu muruhuke ku cyumweru hari iwacu turangize amakutano siko kumbuye Imana kumbuye abera kumbuye wa musozi mwiza aho niho abera bande gerereshe kumbuye kuzarebana na Yesu tuta gitandukana umusi utagira ukusa kwiyerezo ry'amarira yo muri iyi si. Haleluya! Shamba 7 munota umwe tutanga umwanya. Dufite overnight muri Gerizo tuzoririmba ugeza 6h. Curanga. Saa 2 z'agatondo. Umwamageze kwirembo wabambwe umusarabwe ashe kudukoranya twe tubane mwishuwe gabanyaho. Umwamageze kwirembo wabambwe ashe umwami we umwamageze kwirembo kike marisho ase we ase kudu
kuza kwe birihuta agiye kutugabira kuba tuzamura turime gutyo ivyerekana kuza kwe birihuta agiye kutugabira kuba ntiyazabura we ntiyazabura itabara ntabwo tanga bahora sabura keretse we keretse yesatete ayi kwirembo nukora ayiwe yesara kada kwirembo 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 uwane kwirembo nukora ashe yesara iyo data bidasubirwaho niyo data bidasubirwaho niyo data ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu uwo ni wo mwana ababonye data kandi muri we hari ubu ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu uwo ni wo mwana ababonye data kandi muri we
twicare twicare. Turagushimiye Mana. Itsa ndanyu. Itsa. Turagushimiye Mwami. Uri Imana igira neza. Dushimiye izina ryawe. Watugiriye neza. Kugeza Turi ahantu hatandukanye. Warinze intambwe zacu. urakomeye Mwami Yesu. Nta kindi cyatuzanye hano. Turashima ko tubonye Nukuvuga umwanya kukomeye. nk'uyu. Wabanye Turashima natwe. ko tubonye umwanya nk'uyu Yesu. Duhamagara imbaraga zawe muri kino kibanza. Wo kuba imbere yawe. Duhamagara amaraso yawe muri kino kibanza. Ubwiza bwawe bugaragara. Mitima yacu irishimye Yesu. Erara sala parisien de visée. Cyubahiro Top kubarukira passé de Mwami visa. Yesu. Uri Imana izigaragara. Rambura ikiganza cyawe hano hano Mwami. Ineza yawe Winuganza n'urukundo mitima rwawe yacu Kristo. bizokoma ibihe byose. Imbaraga zisumba byose. Erara sala parisien de visée. Ziganza Top mitima parite yacu zala Mwami paritote Yesu. feza. Tote zala parisien. Uyu mugoroba Mwami Wabwiye Yesu Kristo. abanyesirare ngo bagende bafate umwana Mugoroba w'intama. kukwakira no ngo bagende basiga amaraso ku bihamambirizo ngo uraza ukora imirimo n'ibitangaza. Mitima yacu. Waraje ukora imirimo n'ibitangaza. Tushiriza kukwakira. Uyu mugoroba w'ibitangaza. Umugoroba udasanzwe mu buzima bwacu. Buri muntu wese wagaje ikirenge cyo hano hantu Mwami abona ineza yawe n'urukundo rwawe. Abaje barushe baruhuke. Abafite ibibazo bikemuke. Asante kuko Mana wumvishe gusenga kwacu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Pastor ni inshuti yaje. Kandi naje ndumushitsi. Ukuvuga ngo turabashitsi twese. None agiye kutwongera iminota 2.
kandi pasiteri mu bantu batonye iminota ibiri arimo nimara turiruka gusa tubabare twiruke tudukubita hariya tugere hariya tugere no mu modoka nimara tugusingirize mikoro. Bwana asifiwe. Sawa. Reka ntere haleluya zitatu. Ndanyuzwe none hambereye musha. Siwe ariko ni Kristo muri we. Muzamuri ibiganza tuhe Imana icubahiro. Yo haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe. Sinzantera haleluya ziri munsi ya zitatu. Iyo ndateye zitatu zantera zirindwi. None munyakire. Mufate mikrofone. Mufate mikrofone. Mufate mikrofone. Mufate mikrofone. Tuzamure ibiganza. Hallelujah. Mana ishimwe. Amen. Mana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Mani bagirire neza. Iyo minota ibiri shiramo nihute. Mani bagirire neza. dukomere Imana yacu amashi menshi cyane. Narimuze ngo dukomere Imana amashi menshi. Amashi kwa Yesu. Mane bagirire neza. Iki giseke nico gutanga amatu.